Anyang laki din! Kasangsangpot mo pa'y lang ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapana man agpapukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumahay? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alaunay ti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswa dito'y lubaw. Oh. Nagado manan nga imbagam. Ingkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan, nakalagip ka nga dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan naman kay di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum ko Marianta, assuming. Si kakidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay magkidiya. Ar magpailang. Opo, arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Nya lakit din. Malaki iday. Pukisan na kaon. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarungkaran ni Inday. Kasla sure, ti awanan bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan na ka magustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siyak day tao Ni Paeng akagwapwan dito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda mapinmintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan mau, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko bayoditak no bilang kasapulan. Agay hata talaga king ka Inday, sipod pay. Ay. Unay man, saan ka kumama asin na. Ay, iti sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. Sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agoraya kaging gat kanaw. Laki di iti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko Inday. My love. May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aramat gaya ni Paengkan ka? Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni Paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyong at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni Takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kas jay amapanak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papaniti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumad. Anya lakit din. Si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatrumabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man.
Bareng adda dita balayda? Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, tikabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit day. Saan ka nung matasikat kayat ni Inday, Paeng? Ha? Sino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikat kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo to na tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay ka makagatang amanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanamaya, Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngamnuang ti service mo. Ay kawin na. Nunitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya laki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maana na. Malain na kung nanang. Barang ada ni Inday di balay dang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nakakadingay may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Tanawa mga min di tatawa. Tamakitam timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklunam, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mati aklunam. Pangasim Ay, napanagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. No ni Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya?
Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak day jay apaing. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kan Kwana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isama ni pud ita. Itulod kan sukunan nak iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso pa nga asim Pangaasim, ta saan nak kumapaspasakitan. Ay, ikarik day takan ka inday, my loves. Wow! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ijabalay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman taado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mo Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mo ti binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di ti pilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agad gatangag. Tarugyan men ti uminom, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man angawon na kasta manang kina, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay ba? Apaw, amo matan di ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo ka no, kat nakamiyo. Sika ka no, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka, kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani Inday? Talagang kaya madakayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado maamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Seryoso ka iti bagbagan Paeng? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumata ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga nung kasta. Adan to man pakilugluganak ang aron. Ay kawan naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manin iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ng tiimbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa yung kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine, puno day taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawaya na. Ang asanda? Sana all naka-Hilux Paeng. Ha? Sana all nakagadagan itilugan na. Saan kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon na niya nga inday, at ako man nasaya at hatid sundo na ita. Anya ka din day tangay bagbagam Rogera. Adalang araw rin ni Takyo nga motor na. Saan nakanungarod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kwana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagartidyo. Sana kla pabor iti na di alalaki, no? Adayo mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksid iti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yun ti kastoy. Rabiin, kan makatudtodo pa eh. Ngam adda pay laang dito'y igit ti kalsada. Ay, Anyamatan, dito'y pay laang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta apag kidawan iti tulong. Aw, ta kayo magayam, inday king Takyo. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayun na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na itaw, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging ga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na, mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag ka pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adamam mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan ano, ang timapang ko'y para parking, yarubayan da. Nakababay mo Yun na mga nuy suntuki din, ti saan na pangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, mga no adda pa'y namnamata Paeng. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyo mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta da Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman di puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paeng ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso asar tingamon.
Saan mo nga tuloy na panggip mo amang sulisog ken kuana? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ha? Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mariton niya, manungay matindi earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandani $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si ka, manuhay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti makiing-engage iti daduma a content creator. Amamatan, ado ti pakakong kumikumak. Sa bagay matkidi Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mat iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Awan mare, engagement launay importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement. Anya laki din na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, uri si kamad mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya kat anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat ngamin no napinta si camera mare, tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, day ta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo, inaldawem tagpost, kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag comment ken ka, ag-reply ka, tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti day tang imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ay, wen lakay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbag kit di mo day ta panagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwak. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko, lakay. Baro a cellphone. Wen, tay man cellphone an napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no day tati ko nam. Nasaya at mo day ta na panunot mo. Nagalas nga agpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso an nagalas mo ti ikon content mo. Kaniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to, lakay. Makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay na, mapanak ijay ili nana. Inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wala na. Gumatang man iti baro a cellphone ko. Tay man napintas ti kamera na. Ay katwan
Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo anagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abak-bakutan. Ay, saan ka nga uyawan, panyang? Ibagbagakla ang tipudnaw. Iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw, nagmayat mo tenday ta ka barbaro a cellphone mo ba kay? Wala. Anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmet adi. Anya? Inton madamdama, inakmeten agkita iti picturak a mabalin ko nga i-content. Ay katwan na. Iso nga rod ti usar na day ta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti picture. Tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na. Lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, tama siguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ipagbagaday tapanyang, no di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Nasayat ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinal daw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramida. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito itirsena at may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang. Agasam man. Jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga Ruden nga agsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray ada trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma kat agpaimbag kamare kuna na kumamot. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kas jingar aramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot aje makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaran ranaan kat? Jakun mauray maranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Tapay mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Anya ayat in-comment ko mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaaddak iti kwarto me, gaputa kas taunay nga agkakapsotak.
Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puuna yan, Mare. Anya? Saan kumamot akas ta, ah? Anya lakit din, Mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, kan para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso day jay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tan day tarason mo. Kitaam kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya ka ta congratulationan kat masakit jay tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanan ti bagam agtalaw kan. Ado pa'y tinaskan nga aramida. Adya, kasta pa'y laang tinsumbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day jay a babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na iti post mo anak insulto am iti kasta unay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kankwana tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbag kan. Lipat mo na jay. Isupaya pa kay stress am. Kanya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dajay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sakamot. May sakamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya? Tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katman mat. In-explain ko lang arudan. Aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindut ko. Ay napanyang. Nukurti ti ayan ti laban. Naabak ka ni ti kastapa nagrasarasun mo. Salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsulto mat aje tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, Mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Nga mo saan, ay ka, di tamon. Si kakit dimot, Mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kas napay lang ang tibagbagam mat. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Isu nga agawid kaki din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Ne. Apay, maulaw ka? Bakit kitam lang arudan ang maululaw ha? Damagam pa'y laang mat. Aha. Maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? Numaabak ka itong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. Sa bali italakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan ija ospital. Kasla saan kamat amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, Amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man tin comment mo itimpos ni Mare Panyang.
Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamet, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumot tan ati kalakan anapindot ko. Isumot tan ati na-comment ko. Ay, siguro, umap-apoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di, atap no adda asumgad. Ah. Anya lakit di. Ay, mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamagtan itibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga ungat. Anya? Anyat basol ko kan kaya. Nakitam ti post ko iti Facebook ang masakita. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo panya? Ay naapaw. Kas iti rason mo mat kanyak idi Nakunam a content creator tayo amin. Isu day ti kalakaan a pindutan gaputaado ti pakakumkumikumak. Isu a condolence latan at i-comment ko. Anya? Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. Ayawanan ka itibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon. Salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan. Ta saan ka mutla atutupan? No, salbagak. Ay, salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Mom, si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya? Umap-apoy lang arodan ti pungtot ko iti dayya aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamit Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ay, ayapan niyang. Di mo kaya ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirug-rug eh. Anya lakit eh. Ay namare, uran niya pa iti bagbagam, saan ka kanungan. anya? Umunay tamin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations, ti magbagam kan kuana. Mare. Sa ita, si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin maulit, Mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorry, sikat ti mapan inja balayda. Sikat ti mapan agsorry amismo kan kuana. Sige, mapanak to, Mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta une arurod mo, ay ayo. Be responsible ade, kas content creator mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din.
Asino niyo tataulan ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perpekto Kan agin pipintas akaruba tayo. Nagsasao ko namlan asino. Abay, nasakit lat ta tinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkaiwara nga aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabali na may bulos dagita nga aso na makapirhuiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilit ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't abakay. Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan ang masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayat mo lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkaiwara lang ti aso na? Ado tayo mo't bakit? Ha? Basta, kagurgurak deta babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't? Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling ngaming. Agsardeng gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ayat inaramid na kan ka. Sa bali ti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo lang. Saan, tatang? Talaga nga rod sa bali. Kasla dagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang nga dayta? Di na pa'y mat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagi ti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo, anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkaywara nga aso na di ta kalsada. Aso da ngamin ti dadumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo, tinaramid mo, anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan, tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa? No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano nun ti speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa daytoy. Nabayag mo ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya kunti makamu. Itaman pa yan nalagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? Agdain download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalos ko. Di kan agin iimata. Anday ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngami, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit ti mo tay? Anyat ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amin. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayat tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag bangir mo. Nasaya at kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruba tayo. Anya ka langit din ay bakit? Kaya't mo ta dadaulag daytang speaker, ha? Dahil ti di mo aramidan, ta talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidem, tabisi akmat ditoy. Awan oras ko makidebate kan ka. Di kan agin iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay, may sa oras samot na nakasta ti patpatukar na. Makauma mat.
No sa anak nga agbidlaw, da Marilyn di agpatpatukar. Awan mo ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abukad ako ada. Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas da ti music na. Nay. Madihi ah. Ay, amangan mo't ano day tati paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak day jay babae tatang. Bai, wak-wakirat pa'y aper-permi, saan ang Sayat, Mike. Tainedap mo ti speaker si Kamarilyn. Iso lang nga, iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mo't no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak, lakay. Day taman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan ti agpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker day to'y Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak mama. Idi na minsan nga alda. Nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay wala na. Iso agim matang akmat itidakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ay wan anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti ko na siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagidan na idi na minsan nga aldaw. Nangagyaw ti patpatukar na nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay, kumapasagidan na ka. Adaya ti sanyo nagkinawatan. Jak amo iti deja a babae nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknak mat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalayda, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti day nga speaker na nakaw. Ginatang ko tatang. Agpatukarak mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, no niya ti title na, tatang. Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. Ay, una yan day nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta. Tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima nagura yo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan tatang? Sa anak apaabak iti dayja babae. Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yaw? No kasta ti ararabidan yaw. Uray pay. Tinapatag kanyak. Mapasagidan mo't dayja babae. Tapno agbain mamay. Inton ko nagreklamo na kiti kaaruma. May raman da pa yan iti gurayo iti tunggal may sa. Kat uray mo't dayja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon tatang.
dadalos ti loko, kunam netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo? Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka? Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapuan day tatukar. Ha, talaga mo't day ta babae ah. Mabitlang ta iruwar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker ah. Makadisturbo kayo iti karuba no kastalaan. Aging dadalos ti loko, kunam netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik matan ti agin dadalos ti title na kanta. Kita, man niya ti aramidan na numangag na. Na, apay mo't nga ni deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas na ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababain nga road ka nagiti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol ti rupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto daytan. Saan man akong kumpormitar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Huh? Ibagam man iti asawam si ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo na nasilya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da na. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo tan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko na dati bakit? Tapno masulbar ko mamadlangan ti parikot iti nagbaitan da, nana. Won, kasta langan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. May samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo a karuba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da kat tukar laang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis tagpatukar. Gam kita nyo mo't agamin, takontrolan yaw. Da kayo mamot ti pasagidan da tatang. No anya mo't ti aramidan yo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo ti tunggal maysa. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigat. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo a karuba kada kayo. Anya? Anya ka no ti basol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya?
Ali pasagid pa more. Asinaw dagita nagreklamo? Di mo amwen. Panunutem kit de, noan niya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairaman nyo ti intero a barangay. Grabe ka lakay. Saan mat ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kanuti nang i-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga ron na jay. Karuba ka no matlaang. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sana kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni Kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay, katanusam Ay, nasaysayahan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Ang mga no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pag kinnaawatan, kini Marilyn. Masurunak na Silya. Ha? In pabarangay da kami pailaang mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam uray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Mapankalat tatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat ken ka, Marilyn. Aawan ka di pa'y ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Ang mga no nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abimalusak matan. Naaramid ko lang ti kasjay. Gaputa na sakit tinakam ko idi inreklamom dagiti agkaiwarang aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot ten tasumungan. Ay, uwan nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Anya laki, Dave. Nuwad na sakit tinakamaw iti karuba. Pagsaritaan yaw na sayaat. Di kay agpidnasagay. Nang runa no mairamraman nagiti karuba yaw. Ti parikaw, ket rumbang nga mapagsaritaan ana sayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Dave. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din!
Talon dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no adamanan mangayat kanyak? Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talo nga anak mo. Ngam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang matnanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak kan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo din. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kat no pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos Oray awan no nidignamot lang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam amang kastaw na apanangarapa mo kan kuana. Ay na, uri tilmurag ti postisok, saan to ang mapasamak na ita? Anya? Apay, kasinsin Monica, awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka, no makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti birukan, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga ro, digna. Lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta, ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Si kapay madig na. Ay na, sa anak si Monica. Nagasatakit di Kasano nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan nga muwagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya? Nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbag kit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kasla naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Jakon mabilang ti pamagbagak kan kwa na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin may mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Nana. Kilaw a panagpampanunod. Ati una pa'y kik din ati balla, anya laki din. Amom diak na. Ay ayatin kalata nga wala dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wedeg na. Mamati ka kadakanyak, promise. Kaslasan mo
met ngamin ama pagtalkan, day ta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipatig ka kasalalena. Kasta? Wenig na. Isuasumpatan na kontap mo ang galamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay, ayatan ka mat. Unay-unay. Adaman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid, nga agsangsangit. Ayan yan. Nay, kasla na sakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samit. Aklo nam nga minan, nga agayat ka kuana. Ay na, di mo man ipapilit ka amom. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kan kuana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabos kamutin, Monica. Nababauna yan ti pagkit-kitam kanyak. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang ti posible ama pasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka dig na may ibaga akong tipudno keng ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin ta kasto yung MT agpamalangak nga ayayatin ka. MT kinapudno na kat sanmet. Nga, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat ah. Ti kunam, inim-imas taadwa. Wen, aklunik dig na. Iso nga awan lugi iti nalalamid ta. Iso anawayata met nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati kag pampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinaga daw. Nanang, Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. pakawanan nak nanang. Nailawan kami kani Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit nanang. Anya? Kati sumat nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica, kayat mo ka di matiag pasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak, kat siyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, jay posible mat apumod no?
Saan aday ta awa na pulos namnaman na apo maiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, asino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan mo tanam na minsan napasamak day takan ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masikamat itinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga min maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo ammo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyo, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang mga nutilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga agna kaman ti kasinsin ko. Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ka, dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Pudno amin nagitiing bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kat 101%. Ngam ni, lumakay ka matan andoy. Ay na, di naktagibas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay katawa ka dig na. Talaga ka di adi ka mamati kanyak. Angam andoy, kabailan nak nga ta, paragsakan no bilang? Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, ti kunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pay laeng ken ka, ay katsaanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, make my heart something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagi jay. At damat ni nanang. Anya. Ala, panawan na kami pa'y dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na, nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell her that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun ang ti panagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, agsan na ay takadilatan, Nana.
Dak nga rodan amaw ti ibagak iti dayja kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko na. Kat, anya ngay nga rod, adda ditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din aya. Di ka agsaw-saw dita Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no adalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tani, tila ibagbagambutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan Digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sana nagsaya ti kasta Digna. Di kag sawi ti kasta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgura kan. Ay na, pasensya kan Digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayam kabaglan na suportaran dagiti anak mo. Nagaduda mo gayam. Pumanaw ka ni ti sangwanak andoy. Tani, amang ano jak makapagtepal kat ikog tarkay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog akon ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kita ang ngagsang-sangit to'y adim. Nita, ang gigiddan kayo matan ngagsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo gugkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maysa, agsangit na mataminan. Kinayat mo, mat, dig na. Day tatibunga ti aramid mo ide. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka ide. Ngam ita, isaf-suffer mo ti bunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo ah. Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan dagiti anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagrebe nga mat dayta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka nga minan, dig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo? Anya? Patingnak na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Sardingan na kon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Jakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pasakitan, dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga, Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan, Orlan. Nasaysaya at pa'y gaputa balasang. Anya?
Kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawan Kunak tumat ngamin nga gayat ka kan kuana. Aglibak ka pa ilang ngamin. Ay na, ibagbagak ngamin nga armamidi kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan ti husto ita. Ay kat talaga Iso apat siyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.